Fakataha ko Palemia ni ko mea mai ta me ni ke kamata ko ia kana o ia holi pe me vo ki eske la mai ki ke paula mo na dor ko ia ke kamata mo lo me ma ke va tu poni mai pe ma lo to mo la mai hota ni au ko le beni ke sige dal pure che fai ma da pilota capata Papalo tinggi, sekitar pure kapata kita potano lo tu ya, tu bebo ke ufa kape ngai Tongatapu kakata ufa ke tu, ihe tau ngai potano kon fai, ka fai tu kita no, potau ki, atu be ngai Faiongoongo me pure anga, ihe ngai event be ngai Fakataha, nai kawat ke motuani ihe wa wiki kona e toko osi. Ai koe Fakataha lahi pe koni o mou koutu mo si lo i pe Fakataha kona e whae kopu a walu. Ai ana o toko osi a ahoni kana e osi pe koe konga uraki pe a maulele mai mautol. Ka e me ai Mr. Paanga mo Mr. Agriculture o whakakakato e whatongia ko ia. Whawhiawhia ko ngā nei tataki e ne awhio ki tu powono e mau lele at kon ke Fakataha mau inga ko ni ko ngā piki atua Fakataha ke lahi mo mau inga e Fakataha ko ni e taim na o foki mai o se wiki taha na o sia o ova he toko taha kilu e kau mau Fakataha ai a ko toko taha kilu ia ko o mai pe ke whasio ke wheliri wake ea ai mahino heni e mahuinga ia a mamani como e tawhake ke. Ai koe pule a ngāpe. Nei kau ki heni e tawhaki koe ni private sector, kau ki heni pa mo e tawhaki e. Iwere ai kau taki lotu, na nau kau mai ki heni. Mo e tawhake ke pe ko hui ngāpe koe nau sio ki he uesia pe ko impeki o e wheliwake ea ki he ngahi ta whaaki o ngau toa ai. Pea moi maho inga koe ke mai hanau input pe ko hanau leo. Ki he alea i koe ni o e wheliri wake ea. Koe mea nau maho inga ia e taha kohono whakakau o e ako pea moi mo ui i he asenita koe ne whakataha lahi koe ni. Pe koe education and health. Hange pe koe ko wharea ki time lahi tau nofo pe he teknikale koe o e wheliri wake ea. Ka rei tau sio koe ha e ne uesia ai ako. Ka umai ne uesia ai mo ui, health sector. Pana i ai lewa kahi aho. Nei whai ai pōta noa lahi ai ki he hae whatongia o ton ke whai ki he me ta whake ako, me ta whake mo ui ko hinga koe wheliri wake ea. Ai kau ai koe ne tau pehe ke ai ke to lele iange he tawhake a ko ke nau matu waki iange ai ngahi uesia ala hoko me whiliwake ea me ta tau peke health. Mo tau sio atu koe e ai toi lahi iange ai puke ai tau pepe kakai me he uhinga pe koe tau uesia me he whiliwake ea hange koe uesia ma mea tokoni mo uala mea pehe. Ai koe ta whakne vai taha nei whai sio ki ai, oku whekau akpe ki ai, koe food security, ai kui mea ai e mistango ue. Ke whaha sio ki he, hai mea e whai ke whasisi e uesia, ai supply e mea tokoni, mo wala mea pehe ki ngai whonua e Pasifiki. Tau te hito ko ngā pehe ki ke heange e tau atakai, me u atakai ngai whonua la. Koe tui ki au koe, mea nai mahu inga ai kau koe ni ai ongo ta wha koe ni
ko wa ke tau sio tonu pe mo whahatara noa ko ha ali liu ai ha me ai wesia ai ngo ta fak mahu inga ko I wharagalaka ia pau I wesia naua e ai lewa e na wesia ai langa wharagalaka ha whonua nau whatata ki pe e tau hange kon ki osko ia wha kita ia me ose tau e ua pe to glava e wha nau o foki ki loki ako ova he tau e ua e pau foki tau kumpaanga langa ha loki ako pa toki fai me hu ma lewa e wha nau ako I he fwoi tau e ua ko ia na nau ako pe na nau wha e fihi ha loki ako e taha pe ko nau hiki o alo ako ka whitu e taha pe ko nau ako ha te niti I tua I he taimi koni fwoi tau e ua pe ova he tau e ua ai lewa ko mea lewa u hoko ai u mahino lewa e ai ai wesia ai ako ai whanau ko winga pe ko atakai na kai ke fu tau pehe ke fu ke le hanga whai ai ako lele ai lewa ko ngau lewa ni ai pureanga I he kauhinga mea bena u tānoa kia I whataha ko ini ko ta hoa lewa awe he konga o tau whengau ea kon mo pangea mamani ki ta hoka langa hake ai tuuga o gai ai ngai ta whako ni a ko ke nau lawa matu waki ai whiriri waki ea hage ko no o toi langa hau api ako kai holoke u loki ako o ku tu lavea ngofua ko ta hoka renovate pe whakalele I u loki ako ni ke nau lawa matu waki ange ai awha pako whaamu ia ke tau sio lewa ki ngai ta whake tau lawa whakasisi ai wesia ko de fili wake ea pe sisi le vai hodo wesia ai ako tau whanau pe sisi le vai e le wesia honau ka hau pe mo langa fora laka ko e fonua pe tatau pe ki he health pa mo ngai sector ke tai fa vi kamata ko ni ai Fakataha na Italia ai dai kamata leva ai ofa paanga ngai fonua ke ki he paanga ko ni ko e paanga tau pepe ko e paanga I he mau mo more I he kohili loss and damage fund ai ko paanga ko ni ko whakatau mua ke o mai ha se ni tikai ke vahe ke u fonua o naulotoga uesia nau tolu e he wheliri wake ea e nai ngahi a whana I ai bena e arohake o se ni o mau ha ki kolo mo I walamea pe ai ko hika paanga ko ni ke tau sio ke tokonia ki nau tolu na o siwesia nau tolu e he wheliri wake ea. Pena kamata pe whoki I UAE e nau tolu o mai e nau te au miliona. Pa tau tānaki mai lewa ai ngahi whonua ke he o owa he ni mange au miliona lewa ni US dollars. Ke whai aki ai tokoni ko ia ke ngahi whonua ko ia. Pagwai whaamu lewa I hange kon ko ngahi mau hoko I Tongani mo ngahi whonua Pasifiki. Te tau lawe he ofa ko ni pa mo whani ko ni. O ku na e whotu ko ni e Fakataha ko ni. O ku wai whoki pa mo ai ngahi whotu me Pasifiki. Ai na tali he Fakataha kau taki. Ko ni whai ko ni lalo Tonga a kosi. Ai ko taha ai ko sio pe aga fefe e tahonga o tokangai ai oseni. Osen ko ni Pasifiki. Ai lewa na fotu le vai ai foi tau behe project mo foi fan ke ne lava o tau behe no tokoni au fonua ke nau fai hono fatogia o tauhe o seni pa taim tatau pe kai ke ngata pe ko hua ko whiwa ke ya ka to sai ki food security mo wala me pe ai ko I he tu lewa ko ya en ko di fa ube ko prosperity unlocking the Blue Pacific prosperity na o mai lewa he ka taha ko peso fund ai te au miliona I Fakataha pe ni na nau komiti mai te au miliona ki he pa te komiti mai lewa he chef facility global environment facility ai te au 1 miliona ai ka tu he tai ni mi ko foi paga kon ke tokoni e ke Pasifiki ki hono tokanga I mo tau he o seni o ki he wangea 1 miliona Amerika ai lewa ko whaamu lewa I he mako ne upanga
tau ngau lewa ke whaunga koe ke hono toka ngai a fui whan koe ni. Ke tali he kautaki, i whai mai koe ne whakataha e kautaki ki tongani i ākosi. Ākosi tau ka hau, o tau se ai, mo tau whai ai whakataha e kautaki koe Pasifiki i Nuku'alofa. Koe whakakau le waia, koe wagea wanima koe ni, pa o whapeo toi tānaki mai mo ngahi ofa keheke. Ta operationalize lewa i whakataha koe ni e kautaki i ākosi. Nei lewa pia mo e Resilient Fund. Ai koe fund koe ni, mahino e ni au tau osi, o kutau wesia tau to he whiriwa ke ea. Hage koe a wha, hage koe sea level rising, koe drought mo e wala mea pe. Ai koe whaipāga e koe ni, ke tokonia ai ufonua he Pasifiki, ke naulawa o atep, pe liliu, pe whaihangahi ngā ue, ke whakasisi ai wesia a nautolu he whiriwa ke ea. Aia nei o mai lewa mo tu e tai nimi nei tokon mai lewa Australia o mai ai panga te au miliona tokon lewa pa mo Saudi Arabia panga ni manoa miliona ai ko fa maro la hieni ki ho fonua ko ni na tanak mai ko ni panga te au miliona Australia pa mo panga ni manoa miliona Amerika ki foi fan ko ni ke ne hanga tokonia e ufonua e Pasifiki ke naulawa fai hanga ngā aue ke naulawa matu uaki ai whilili wake ea hage kon ko ngā aue ko fai ko ni ke uapi ako e lawa lewa pa ko ni fan hau mea ke whakalere ia ki ai u kliniki e ko ga ka ose ha wha mua mea ko tui ko i kahi facility mahui ngai ke iaha kau toke tā mo haka kai pehe ke naulawa tokonia ki nau tolo lavea i he whakatamaki. Ai koe o ko whania e tampe wangea 1 miliona ke Pasifiki, koe te au 5 miliona i he tawhaaki i he toanga i he oseni, pa koe pāngai e te au 5 miliona ki he taupehe ke whinga i koe ke toi matu waklere yang he ufonua o Pasifiki ai whiriwa ki kone ea. Para i he taim tatau pe e mau i tupai nei whakamonia i he o agreement e ua nei whelotogia i UAE pe amo tongani ke teke ai investment koe i tongani. Hage tau pehe ke hangai hotel e mo i wala mea pehe. Pe amo tawhaki kone Cybersecurity. Hake tau ilo kotoa pe, mahu inga ngawe ake internet i mo mea. Ka ue i taim tatau pe, wai pe mo ngahi parapare mai o whi mau. Hai nei ai mo i agreement ke whi ngawe ake, i he tawha ake ko ia. Te tuku pe, apa ia, tau nofo pe, he ngai tōpiki, e kopu a walu, pa tau tōk hokwa, i ai whaika maari e ka ngai whihui pe a mui, ka pau kwa whihui, whikaaki pe a mui, whakataha koini. Whakatahalahi koe ke whiriwa ke ea, ko tui koe taim le reni he taini. Ka tau tō hoko atu ke ngahi tawhake ke. Malaila mali e Eiki Palemia, koe whehui et pene i whataha koe ni whahoko i tupai, ko lawe i pene ni aho mea i he sektoa koe no e ako, pena i aho mea i whikaakpa mo fui project i koe praise, ke whai me pēhau ki mea whaikiki ki he fui polkalama ngāwe koe ni, pēhau ku wainā tai mpau e whakangangai a hono kamatai. Māloa pito. Ai koe lahi whake Palemia koe ni ai ku o kulau koe Pasifiki, koe whaingataa koe accessi o paanga. Ke whai aka ngā ue o tau pehe o whiemau ke whai koe ngā koe whiriliwa ke ea. Pea whai e whenga koe ni, o lawa le vai a Green Climate Fund, ai whai fund lahi koe kune whai ngā ue koe ke whiriliwa ke ea. O whenga e aki pea moe Save the Children, koe ki kautaha iau nau fokasi whanau. Ke nau lawa lewa whenga e aki, ke tiriwa he Save the Children ni, ha project koe praise. Ke tokonia ai whanau moe o apia ko hunga ko whiriliwa ke ea. Ai lewa hake ko lau, o koe ai maybe paga te 1 miliona. A tonga nia, e na whealea aki pa mui wolpengi, ke whai ake ngahi ngā ue, ke u api ako, ke na lava matu waki, ai a whaa mui mea. Ka neongo ko whupanga ngari asila,
Ka mahalo ko apia ko pe e tolu noa e lava o fai ke ngā ko ia. Ai ko hu mai ko ne praise e lava lewa toi tāna kia to haki apia ko ho full pe taha nima. I fo ilisi ko u apia ko uwhi mau i whai kia ngā ue. E pau nau sio nā tō kai ke ngā tape hano renovate, ka ai ko mea gui ko greening, pe ko tawanga ai ke toi lele i whaka whiriliwa ke ea. Ai ko ngā ke solar, ngā u mea pehe, e hano whakalele ko i apia ko. Ai e tānak mai se niti ko ni, ke toi lahe ke u apia ko te tawala ngāhi, pe toi le whakalele yang e hange ko ngā e ko solar mo ala mea pehe. Pau whawhufua, ai ko mea pek sa ai he lava lele project ko e World Bank, ka nā hu mai nā tol he tau e ua pe tol ko e ka hoko mai. E kai kamata aki ai pāanga ko e pāngkea māmani. Ai nei kau ia sai peke tāna ke kau ai ko kau a Tongani, Tongani Sudan mo Cambodia. Whanua pi e tolu nai whili māmani ke pailatai e ai mea koe. Ko unga pe koe kahi ngā ue tau whai ki mua, pa nau pehe ai o ku tau Sudapol ke tau hoko koe pailate. Ko unga pe koe historia e tau ngai ngā ue whika aku moe api ako moe la mea. Malo pita mau whenga maalia tangata i Palemia. Wheka atpe mai Brace Project ko eke pepe ku hanai mahu inga ku allocate mai ki Tongani me he fund whakatoa ko ia. Ko i whanua e tolu tēnā wahe $5 million US. Ai e tipet le vai a koe hai ai u mea koe kawa me whanua ke whanua. Kai wahe paga US $5 million ke whanua e tolu. Ai koe sa yange pe e tau kore, koe sa yange pe ki se ni te maa mai. Palemia. In English. One of the main focus of COP28 was fossil fuel, and lately there's a draft agreement referencing the policy of COP28. It clearly states that it excluded phasing out fossil fuel. The Minister of Nature Resources and Environment of Samoa have voiced out his anger and won't sign this draft agreement. My question is based on what's Tonga's position on this? We do understand that countries they are in different position in terms of how they would like to actually phase out fossil fuel. So there's always going to be a challenge on how we can actually have a consensus on the approach taken. I mean, we all support the fact that we need to actually phase out fossil fuel. It's a matter of how long and the approach taken. That I think is the differences that we have in terms of signing up to some of the agreement. I haven't seen the final draft yet. I think it's available tomorrow. But that to me is, and Tonga recognize the fact that it will take time. You know, fossil fuel includes not just the renewable generation on electricity, but also transport sector, also the shippings. You know, so it will take time to actually phase out all of that. You know, having electric vehicle instead of vehicle that depends on diesels and what have you. So the implementation, we may have a different view, but in terms of what we're aiming for, I think we are all on board on that one. Quickly, just one last question, so stepping out from the COP28. There was a ministerial level meeting that was held in China last week, and 3 ministers from the Pacific, this is in regards to security partnership with China, 3 ministers from the Pacific, mainly Solomon, Samoa, and Tonga. Why did Tonga agree to send a ministerial level representative to this meeting? And is Tonga looking forward to a more cooperation in partnership with China in terms of security? Well, it's a training program about sharing experiences, and we have no issue given that the position we have been stating before. There's no agreement in place that we need to sign that we are obligated to, but it doesn't hurt to actually hear what other countries in the Pacific actually, share in terms of how do you deal with transnational crime, organized crime, and so forth. And that's why we send a ministerial delegation down there to actually
find out, share what we are doing here in Tonga, but also find out what the other countries actually are doing. It's not about going and signing an agreement. It's about learning what others are doing, what kind of assistance we should be looking for. Paro, te ako ki he wheliriwa ke ya. Aloi, whorao, Palemia. Koe, hoko te koe e whirira koe e ai ngai whataha koe na mō whai o mō whataha koe kautaki ba mo e pif koe I rā Tonga. Na mō he wahe e mō tōre kautaki koe me ngai whunua e pasiki mō taktaha ai whatongia ke whakahoko ai. Ka wai ai fua stock take koe ai porenga panau lawe koe ta whaki e pānga. Na e tuku atka koe pena e mo e whotu mo e whakaukau. Ke tau whotu pe tato e tau whoi paanga pe me he Pasifiki ka e tuku kehe pe ai paanga whakawaha pureanga. Na mahino me ura ka hoa e pas mai koe e whotu koe ai loss and damage. E mau pe mo e more. Ka kuwhewhere wa e tukunga na I ai pe koe e pena e ha poupou mo whakahua tu ai whotu o whilawe I moia. Saut nau ki laut kia ne nai. Koe io ai koe e whiri mo tuari koe Tongataha ia ke tā noa whikaku mo I paanga ki Pasifiki. Ko mea nau tā noa I koe ke whikawaki pia mo Blue Pacific Prosperity Fund. Ai koe whoi whani ia koe ke tau pehe ke tōnia e whonua Pasifiki. Ke nau koe whoi paanga ia ke tōnia ngai whonua Pasifiki ke nau hanga tokanga I ho nau Oceania. He pe nau potutahi. Ai nei mau ai koe ni ai tau pehe wange au 1 miliona. Ai ko foi ngau lewa ko ko hoko at ko ki ai ko tau sio lewa pe aga fefe no pule I pe aga fefe no tufa o se niti ko ia operation ai ko na refer again and ai aga fefe lewa ai fo tu ko ke fralele o foi fani ko ni ke toko ni ko ke Pasifiki pa ko fa mu ia ke tali e fa ta ko ne ka ta ki fai mai a ko si ta fa lewa ta ha ko ke tau lawa ko matu ak lele yange ai ko resilience fan ni a koe nau tānoa kia I whikaua ki pia mo e pānga e te au miliona o mai Australia kai ni manoa Amerika me Saudi Arabia koe whakaukau koe ni sa hanko lau Fakataha e whanua Pasifiki mai whenga koe ke mai pānga me u Global Fund pēnā lewa e whakaukau koe ni whewhe au pau aike ke o mai ke Pasifiki o mai pe ke foi fan he Pasifiki ko nga ke faingo fuang access he fonua Pasifiki ai se niti ko ya pa ko fafia ngali tu tata mo Australia he ko o kai lewa ke ave ne te au miliona ke he Global Climate Fund ka mai ia ke foi fan kon mai Pasifiki pa ko nga tata pe fai ke sa ko tau ko sio pe anga fefe hono pulei anga fefe hono tu fa ke se niti ke ki he kai fonua ko ni he Pasifiki na to mate te wang ai ko fanga be pe he o ku tau sio ke ngai fani muri Global Fund tau ke apply ka to ki ai e whenga le vai ni ai potunga paanga pe mo pange fra la ka ke na accredited ke lava o whakahua tau kore o aru ai ki he ngai sino paanga la lahi ai ko tani meu tau ke aru pe he ATP World Bank UNDP ka Waveni mai te taurab tato alu I he potungai paanga tato finance lau to alu ha private sector te nau lava alu I he panke whakalaka ka koe whakaukau ia ke whakawhaingo fua ia ke ai mau he ngai whonua Pasifiki haki se niti ke tokon ke nau ngai ngau apa koe ngai whehu pe kop toki apa pe toki a mea naipa toki uta whehu kop Alo. Ai koe wape koe affordable housing. O ku mau koe project tapan kare. Ai koe wheika koe ni koe ke tokonia a ki nau tolo ku ai ko whalau koe masiva ango. Ai koe mea koe nai whai kono o mai ai lisi me he tohi kakai. O paule ki whaha no wakai. Kawa mo wakai pe koha konga kele mo ala mea pe he ka whai langa. Ai au was au lewe ke procurement ni ai ngahi design keke ngahi whare pa waipe ngahi option keke ki family toko wha pe si age po ngahi family toko lahi age toko wha ko hinga pe toko lahi ang
pa wai lewa pa boe foi tafang lewa ta kono toko ni au whakalele ngai api o ki nau tolu koe ni pa pau koe ki whemau ke langa nau whane ai au koe whakamu ia ngai aho me heni ko maapopo umea ko ia ka koe palpare mau whekuki mo ia lahe u api heni o ko lahe u whamili heni koe kia nau api koe nau nofo hili pe pai whaingata afu ke whahalanga ia u api haka kaike ai au ko kau ia he mea u mau sio lewa pe ko hai mea whaike ai ata api ke nau mai na toha nau api ha whitu ke whahalanga ai mo hau mea pe he kau ia he pole u i lahi ko hunga pe ke kumi ha feitu ha nau kele ke fai ki ai tokoni ko ni fam ki ai ko e ba wa ta he nau wa ha o kele o fie fo ki mai ko e ko tu wa ta pe fa ta no mai ki he pon wa e pa nga ka mai se ke tai pule ko e hoko ke ko hunga tonga hunga pai ko whare ua kea tolu whahe tu he tai nimi, a rifo koe nei lesi ke langa, te au taha tolu ai o ko osi, te au taha tolu me he ua kea tolu wha. Koe ngai whare lewa e toinga lewa, koe ngai whare ulotonga whae langa ia, pia moe ngai whare o koe ke mau ai kele. Ai koe koga lahi whoke ai pau ke mahino i kele, kai whae langa ai, pia moe konga lewa o ulotonga lele ngā we, au kau teike osi. Ai ko te au taha tolu pe, tau pehe pesete ni manoa oe uwhare, pu osi langa. Pa koe toi ngā rewa au lotoa whae langa, pe koe kaike aha, koe konga lahi rewa ai, ko kaike aha nau konga kele. Kele ke whae kia langa. Hange peu ngai langa ki mua, pau ke whapapau i mai, waha konga, kai tau whae langa koe ki ai. Vea tatau pepe kore nei, o pau lahe o koga kele, a tāpe ke hau. Whata noa, nā lawa hawaki api o langai, o ngā whakawe peke nā tolo i koga koe ape, koe lisi, pe koe ha whainga arrangement pe he, ke tokoni ka ki nā tolo koni. Kai whatatari pe whoki, ka rewa ku whapapau o kui ai konga api. Kui ai lewa pa moe ngahi holo e tolu, ai kono ai ke langa i tongani kau maa whoki eua ki he kau mango e nau hiki at koe ki ai. Koe holo e whai haapai. Koe haapai, ko whewhua koe paulau haapai. Koe laka holo e whaa koe ni haapai. Nai e tuu matatahi whoki ai, e ngai holo koe ni. Pea wai lewa ke nau hiki hake he vei whare maha ki. O tu wai ai ngahi holo koe ni, ko ngā peke ngahi motu koe ni. Kawai mahaloa mō ngā one, no owe? Pā moe ai whoi uake. Ai koe mea mahika he ni koe ai a whaika maari e ke whaiaha. Hano whakakau lelei no whaanga koe ni ka inga mei motu. Tai poe te nau hau ai o mai nau whanau ke hako. O koe ha whare whiunga. Mo lelei ke nau nofo ngai whamili ko ni mo nau whanau. Pa pau ko mai ko ngā ua, pe ko mai ke he ako. Pa koe whaosi le wana e tupe ke whaosi ai holo. Tau pepe koe government house. Nei lahi whoke u office e pulea ngana e mau. Pa koe no ai lewa ke langa e office e ua, senta e ua. Ai koe taha e ua, mo e taha i haapai. Ai ulo toa whae design, pia wasi tari maini, e prokeo meni, ka ai kai aru lewa ke whaha piti ki ai ko ngapi ki he langa koe ni. Ai ngahi office e pulea ngana. O pau kua whehu i ai i affordable housing, pua tāpai kāre, pia mo e hunga tonga hunga hapai, ko tui mai sai ke tau tāria he tainim, ka tau tau hoko atu. Ikai, ngalo. Ko lulu tai, e awhalai te koe a walo ti sema, na e wholau atu ai sharp, ki wawau. Kada e mea whateknikale pia whaitutu li lewa ke nau whoki mai ki Tongatapu. Maa wange ngahi
mea ngau e mua la mea pehe I Tongatapu. Ye osiko I toi waka, pea hake peo ko asiko I he press release ya I lutai. Nai toi hoko e mea whatekini kale o nau awhea toi koni o tau I he siba o kulotoga nai tuua I koni ai waka. Whatatau ki he whamatalo ko mai, nai kai kia tahe lawea, nai tō tahai nai whie mau toko ni pehe, nai kai kia e wheelchair, nai o mai he kau sotia, nai kai kia pehe ko ha mea nai hoko I he ko hinga ko I tō ko ni lele mai ai waka. Pa ia whehu I whenga mo lūtai, ko tu e sa taimi eni ke. Bek Palemia kataki nei ai ripoti nei o mai he pailante ki he lūtai ki na katatol ko ni e lava mene ka e ripoti ko ia. Pag mai. Ai ko tu foi tai ni bi o kai ke ba ta ko ngā hulele ai tau be investigation ni mo mea ai ko hake pe ka mea tuku ke fai fatogi ai civil aviation ni kai to ko mai lewa kai to fa ha si o lewa ki ai he tai ni io ka ku internally I loto he mea pa fai foi ta no pe ai lulu tai ka ku kai e to ke ato ha hi tau pe ha kai fa matal ka leo ko kakato e fa ai ngau e ko ni ai ta fa civil e ko ni ai Wani nei e paka mana ke ha wani tu no ta to kon abu to ke tu ko ka pa se ka kon bo Palemia wa puna ai ko hare wa e kai e ka ta ha ta me ai ka tu le va ta ni bi ko malo bo tu no ta ke puna ke ave e tau ka kai he ko white dwarf o tu ia he maintenance he ta nai be fo ke lele a sa pa mo tu no ta pe to ho ko de ai pa fa technical ko ni ki he lulu tai pa tu ai tu le vai pa lo to fa so se ga ke white dwarf ko tu no ta pe no ke puna ko ai le va fa le va si o le va ai lulu tai ke prioritize be ke na to ko hange connect ki ha va puna mo wala me pe ke ka unga ka ke lava pe o se via va mo ha pai ko ewa e tuku pe wolf sai va ka ai mo ala me pe kai ngau e ki pe tu no ta he tai ni ke ave ke ka passes but prioritize pe depend e tu unga o fie ma o ka passes ya ki ave ai ala lava o tau pe puna tu o ki va o ki ha pai kai ka ko tu e tani mi ko tu no ta pe ku ke fai fa to gia kai o leva ke osimo maintenance ko white dwarf na e pe lava e sa pa mo tu no ta o se via to ai fi mau ka ko ni to ho ko ni ai me ko ni ke sa pa ko tu no ta pe wa leva ni fa to gia ki he mo mala e ko mai be ko ho ga dai ripoti ka fa ambeni ma o ripoti na ia recommendation me ka engineer ko ni sa pa ke alu ne foi polota fa na to ton ke fetongi ke ka mai be ripoti ko ni o mai ka ke ba ai ko be ke ka civil ke na to ki o mai na ripoti malo ko ki fe hui pe ko ya ko mau inga e malu mo e kakai ko me ko na ho ko ni ke ku fe pe ko hane ke ya ha fakatoka nga fakaluku fua e mala puna fakatoa e time ko na ta foki me va kami va u ai ko mahino ya technical issue ko hane ke ya ha alert fakatoa ke mala puna ai ko pe hana ai be alert ko ga na ai ka so dia mo me ko ga pe na ai fakatoa mai ta foki mai va ka ai da choice pe to ai ka dai fai tu to ko to ku mon be o sai be ka pa Palemia pia o mai ki Tongatapu ai na ai be ai emergency service na stari faki pe i mai va puna o tu man ai ko ngai na ka ki nau mau ai o ka ko nau tol ko tai ton ke ai ko tu na si fa ho ko pe ka ki nau tol ai uhinga ku ta foki mai va ka pa ko wa pe ki ai ko kamata nai ha fatotolo faka oficiale ki he Palemia goni ko ai ko si ai ko civil e fo ke ko fatogia civil aviation ai ko me ko hinga fo ka ke tale fa technical e tu pe ke nau lele nau
e nau whatogi a koe ia, whakalao, te nau whai nau tō whatogi a, ka o sikoa patok tāla mai le, peko hai nau finding, peko hai nau recommendation, peko wala mea pe. Ai mok mahu inga pe whokia, he koe sāpa u insua, ai mahino pe o tau fōu hoi fōunga, ke taim kou tau e kea insua, ke totongi ngahi mau, na tau fōu pe he fōunga, kai ke tau tau toa la noa ka konga mo o mea pe ai ko isolate pe waka ia ke ka investigator pe o nau fai ko e wakai e me nai hoko Enjoy waka ka utu e mana wa ka ke na ko me bene ta no ke mau ko ni ke mau ke va e ko mea pe ku he kava ka ko ka to mea ka lo ya na ta no ke ai so e mau inga pe mo u si o ko ne ga ta fa to investigation mo mea ki he finding ko ma ki he insure ai ka ko ha ke u la ko dai ne ka ke ya ta na pe ne mai u la ve e mea pa u tau fa fita ko to pe ka koe mea pe ala ai ko lau nei fa tala hole pe ko hame nei ka so tia nei to ta hai nei fe ma wheelchair nei ka ya wheelchair available pa nei to ni ka so tia ke mai to ta ko ya nei da ko mau pe ku ko ngahi ko ha Palemia pe heni hoko I he aviation o pau ke ya e lipoti ki he International Civil Aviation Organization ko hai ne o ku task ne fai report ko ni ku mau heads of ko me ga do civil aviation ko ga pe ga fai bina do na fa to ya ga vai ai ta be lu dai ai ga fi be u he de tu do ta ke lava pa dai kai ke te ata plane services e tai ni ba ku kai ko u ga ai ko fa to ya be e ko accident dai hoko pa tu ko do be ke fai nga we ai civil aviation ni fai mo ga ke ta to si o ke claim insurance ai ku mau pe le ke spe ke fa pa pau ko ke ta ku ala no mo me ki he vaka ko hinga pe ko ga nga we ko ni ai civil aviation ni ka ma ai claim ko ni ala fai ki he insurance Now we go near I get them aviation. Io ai was hake ko paso mo mea was informed now to le about le vai firma o civil aviation ni ke mai ke now o coordinate ka to na to le ke now mai ngai experts mo wala me be was asi pe ne mau ke ka passengers pe na ya ka muli ai pe ko ka tonga pe ke ba ke ti te la ko ya ko ro pe na ya si o ai ko ke ba ke to ngai Tia viu, vai kai ka ta hoka pe ai nei to ocean we Fakataha ka mi sa malui. Nei fa foga e toi tau tolu e lot vai na e fa ta bua mai e fa fe ke motuani ka ko nga pe ko fai Fakataha mo COP 28. Ai leva na e ki mo wa I he Fakataha COP 28 pa lava lot vai a fa honga ia te motuan ka mai puleanga ke Fakataha ko ni ngai fonua wai nau tau pe nau defense force pu ka tau e Pacific ai o ka wa Australia ko Chile fo ke haga pai ke Pacific Fiji France no Sila mo Papua New Guinea e ngai fonua ia fitu nau ka mai ki ai ka ko me ko interesting ai ko galahi asenita ko de ta no ko ne ka so tia pe ko tau malu fonua ko felili wa ke ya ai wesia ko felili wa ke ya ngai programa nga u pe mo lahi ko ne ai alu ko ngalahi o fatogia o ka tau mo ka ki he humanitarian site ha ke ka osi hafa na tolu fai tokoni na tolu na ship mai tokoni me no si la seria ai lewa wai ki fili wa ki he na fa hoko fatongia ko hinga pe ko Palemia ko ni o mai he fili wa ki ya pana ka pe ki pa mo cybersecurity ai me u Fakataha ko to pe cybersecurity o ka ia u asenita o mahu inga ko hinga pe ko lahi ko tau whakawhalala ki ngai mea whaka interneti mea whaka computer
o ku lahi lewa mo kakai ko kakai lele o nau ngau e aki a interneti mo ke nau whai aha mau pe whai aha ngahi mea o kai ke tau ai lewa ku me o Fakataha lahi peheni age ko lau nei sai ne ko e ngau e aki ka wai pa mo Fakataha ka so tia ko ni mahu inga pito ke whai he pea si o ki he Palemia ko ni whaka interneti e mui fet ku topic pe nei whai whitano ake ka pa waha mea o mo to e hokot ke o ki mua pa mo to ki whehui ko e tau hoko fulu ai whuki whamanate a honi tau hoko fulu e tonga kei polo e ko tau e hoko fulu e tau whanonga mai mo e ai ko ni ai kei polo pe whai lewa ngā ue ke saini he ahon pua pong pong ai alea pau pe ko agreement ke whahoko koe ai kei polo honoua ai ko agreement ia ko mo nusila Australia ke na whapaanga ke whai mo kamata lewa ai kei polo ko ni honoua ko ni hoko me wawa ke Hawaii ki ai ko ahon ai fu whailonga ia ta hoko fulu pe ku ofa pe mau mai pe pale pau he ahon ke saine ale pau ko kai hoko te ngawe I hono whakatoka I kei polo hono ua ki tonga ni kai haui wawa. Mentioning cybersecurity, just he wike wa ko hili na e o wa fise ke tunga o ku ke whawhimari e tunga kone cybersecurity I he login ko ni pe ku kawa fise he top 10 in the world I he search engine ko ni whika aki pe mo ngahi a website o ke tua mo tau ko ni mo tau tolu ko ni tonga ni pea o ku viai ai whakaukau ai ABC ke wakai I pa mo tonga ni pa ko swaifa tanoa ki ai pe aku kaua tonga ni ai ko tu unga ko ia when you're talking about cybersecurity we're not only talking about spam pe mo o fraud money laundering me o wesia ko ia but we're also talking about the well-being of tau whanau pe mo tonga ni as a whole he ku osi tonga ia o ko si foa tu ia mui te fisi I kau malunga taha I ta whako ia. Ko hanga hi ngā au e pe ku o si whakaukau kia pleanga pe e lawa ngai website I ko ni o tamate au pito me tonga ni ke access kia ia tonga ni. Ia ko taipla fo ngā wea ki tau pehe pe kau tama ko ni o ngā ngā kovia ke interneti. E nā maa lesi sita takai holo he ngahi tau pepe tome keke. Kawai toti au. E ka toti au koe mea tonga ni. Kau tonga ngai fuke he kau ta. Koe tonic. Pa koe taipe o mai report mai ha mea ki mau tolu. E te mau whengawa ki lewa moe kau taha koe ke to'o. Ke take down a website koe. E mahui ngā pito pe au kai pe ku tau access website koe ia. Pe I kai. Ka ko reputation he wasi ai ko toti au mahui ga ke whenga ke tafa communication ko ni pe mo ka taha ke wawe taha pe ai ke whai mo to ai content ko ia ai pa ku mo I lo I hanga me pe he fe tu ta ki mai ko nga ke mau nga lewa ke whai mo to lewa ngai tafa ki ngai me pe pa ko nai la ia ke ma tua lai fo ke nga we ki he fa na ai interneti ngai a hon ke ai pe mo to nga ngai me au nau ngau ia ke fa nau ke access he interneti ko ngai ko no fa sisi na wa ki pe ko ngai ta ko ya ko nge ma to ke nau ilo ke nau lava o ilo e me a fai ko he nau fa nau I no access neti pe ko ha service pe ko ha ngai website o nau ngau ia ki Pau leo au ke consent ha mea, pe tu tak mai wai wa ka polisi, pa wai wa ai mei te ki, pe ko e office Palemia, pau ke fe mau ha tokoni. E ko wa ko e mei te ki, ai ko pekse ti ai ta fa ki ko e fa technicale, ko ta fa ko ni any ICT stuff o bien pe moya e office Palemia. Pe mo e ka polisi pe foki. He ulahi ha ke pe ko ya fa ta no ai ko ki moa. Ta no ma ta hai da mai ko lo hi ngoa ko se ni o ki ta haua ta ko mo tu ai ta fa no
o kuta no mai ko ta hamu te ilo kita e te taipe ia tu pe baka ai mahala i ta ia fra mai lai ta ia ki ta ne keisi ko ko hinga ia ko to ta ia u taipe mai ko ka kita e bla he ai ga o fai ko he ta fa ko ni pexet mo me ko ni ai puleanga ko no figa ke to ilo ange he tau kai nga Tonga tau whiu ke mātua ngai mea uton ke nau wakai ko ngā pēnā tōi whānau ki ha Palemia he nau lahi ngau e koe neti he koe lahi tahatai mea neo koe whaaipe koe sio whaiva po koe sio YouTube o ware hu maha ngai mea ke he ai koe ke te ilo kita o koe kore peke mātua toi toka ngangi pe whānau o e whungau e vārea ke interneti alat ko ni fulai lah ya pito Palemia ono ga hala ke internet malo pito ik Palemia ke wakaete ni ia ki ha famatala famumita fika aki pa maitunga ko ni ke ai nga hinga we ke komsoni ko ni tau i fai hala ko lave i pe ko tonga me atu ai ton Palemia pa maitimi mitongan ki fatahu fahoko i Amerika ai ko la ia ba Tonga me atu ton Palemia ki he Fakataha ki he anti-corruption. Ke tau si ai vai mai ko he best practice mo wala me pe. O time ta tau pe ulo toa tua ki ta ni ai position ko anti-corruption commissioner. Ai a pau ke interested ko da mo me mai me api. Ata ke tohi mai ki ai. Ta ko fai ka mali ke hoko ko po fu anti-corruption commissioner Tonga. Ai ko tu was out pe he neti pa mo wala me pe. Ai firma o ni ke tohi mai ko ya ai ko a point level ko ya ha level to ta ko ya o fo tu hono office ne ka staff mo wala me pe to ko tu le vai ne fa ko fa to ngia fa ta ta ke ne capacity mo me ke fa le le aki ai ku fa fi be na to ko ne to kon mai o a ke to ko ni to CI ke finga ke recruit mai commissioner ko ke whakau ko ne kau Faiongoongo ko tui tau whiawhia ko toa pe tau hanga tua ni ke te o celebrate a te leo na tau te au whanoa ka mata ko he toa puelulu whalai te mo tōna ki o tau ke pe te mo mai o kau mai ke tau whiawhia ai pa ke kau ko stutuku mo akolo toa o whape ke mo mao ha whiawhia te awhi ko tui ko tau lawa i pe George saibe palo Pamalo lah ya, ya motor kau Faiongoongo mula mai, pa pamalo atu kau motor na mo pamata mai neti, ke update ko di fikau ki mo ngai Fakataha na lelet ke motuani kau ma ngai event, bahui ka tau PHP o hoko i tau ki fonuan. De mahage ko lau de mai be mahal pa to Hu'akavameiliku France pa to tutu ko puleanga, ke to ya hatau to ta no ape ko ngai to ya me fa to kang kia. Kata faus o kresta o Cybersecurity o fa tamai fe la mali ma ni tu mo ya ma tolun o na hili e fa do ngata amen Beko kakato ia o programa ko Fakataha Palemia ba mo ka fa mo ka ko pe ia i fa nga ko ia por nga St George i Nuku'alofa fa da wangi au le tu ai ngai fo mata ko to ia no tu ko ia ni ka fa fa tinga me broadcom gi ni 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 website ni le me fo ki filia paia ko tu polia ko ki Voudrez-vous 2 fois, comme ça, soit quand. Mon mère.